Na amukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha ni ta ni kha ni vulavula hi loko relationship ya Ben Mayengani na Dr Joe Shirimani yi nga chayi kahle. So hi ti 11 ta January tanihi sweswi mi nga swi vona n'wina, a ku ri birthday ya Ben Mayengani the president. Vanhu vo tala va yi wisherini birthday, even Chris Rangani the producer na yena yi wisherini Ben Mayengani the president birthday. Hambi jamba tanihi yexe hi vona na yena a fika posta ka akhawunti ya yena. However, mhaka lani yi veke tihlo leyi. So unfortunately for them, ku na yena va ti-channel leti hi nga hungry for content, so hi tshame hi veke tihlo. So hi fike hi hlamala Dr Joe Shirimani. Yi va yi ri yona like artist leti nga close swinene na Ben Mayengani ni nga n'wi wisheli birthday. As you can see that 7th January I posted about that event. And then 4 days ago, if I posted on the business, I want to wish Ben Mayengani the president birthday. The same person, Luingo, I wish I would see if you get later. And I only student interview, and I will link at top comment. You go, we and I look clear that and I Ben Mayengani Mara. So, some of the reasons I can wish a birthday. So, she will say, yes, you want to know, no. Ben Mayengani Shingi boy. We want to very like issues akambe Ben Mayengani the president ku career yona yi kota ku tlhela kuka. So you veda swona ka Ben Mayengani the president shinge win dako o you veda ku a swo fana no sha president ku ni wishela hi strictly ku hava ku a yi swona ku a ku ri birthday ya Ben Mayengani the president because it was all over bona yan. So it didn't want such swona ku hayi mkhulu na yona yi swona ku a ka lunge chumu. And you show na yona hi la ku use Ben Mayengani relationship ya yona na Ben Mayengani ku va yi vuyela ndzhaku va tirhisana swin'we a yi nga ri genuine a ku va yi kha yi la ku use munhu un'wana. So sweswo a ni yi veke tihlo mhaka leyi ni yi vone khale vo tala mi nga swi vonangi but mina I was watching it. Loko ku ri a mi nga ze subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.